maria andu athino riu matangihota gwika ni tondu ni gwikora ati ni ariukirie kairitu ka Jairu na Lazaro akahika mucii wa Naini ni ahoririe andu aria 10 aria mari na mangu ni Batimayo. Those are documented. Riu kiria gikoragwo giguku gikoragwo gikuo riu ri ni menyonyo ito ni ukiona andu makigurukira kanitha-ini ndaiguire ngakimera atiriri Nira muiguire ati ndokeruta ciringi 20 cokete ndokeruta ciringi 200 ucoke ogwe hau kiu ni kibaba ali guotanga ate wira roho thete ciringi 200 aya kula kaka jukuruta na to drama icere cia mundu kuruta ikiki guthira iguru mwingine hapa na ametoa 200 na anaanguka anaanza kukaraga hiyo ni kibaba kuna roho menya njare gwikoragwo kuo no ria wina mingi no guo ndukugia na cirika ingi uiguaga ati pastor mimi tangu uliponiombea nilikuwa na kansa ya kifua na nimeenda nimepimwa imepona. Akagwa hau kahua akagwa ngwire Sarakasi na bipidire ndirama eziko ciejike bakanitha na menye maundu mangi ndona the pastor ngibaithe yo nake ekirite maundu gukira atira mabangaga uria mabangaga e practice yekagwo hagatagati-ini gakiria ka wiki e practice ile guthiagwo fellowship practice yekagwo na magikoragwo na andu ni makire na nginya group cietagwo WhatsApp group ukire na group ya andu a menyonyo kamenya we Julia na Magdalene ni nyomokagwa sande ni nyomokagwa na moka na macuka na nikona moka na macuka ndithiguo moka na macuka ndui no gukende ni biashara na guke attract customers Atola kwana girwa migunda guku rota othirio tiga ina thitima na kwena police station athirio tiga menyonyo ni ya kanitha menyonyo kuri kwa yatigarire kanitha kuona cia muruga rugori na mupurori kuri kwa menyonyo yatigarire andu bahurutagwo makagwa ukona menyi kuhuhwo mukagwa no kero no na ni guthia andu arupio ri kwena pressure BP ni weo ugathie wetereire ni gwika atia ni ukuhona tondu gukire na aria marakiruta uira kuria ni maonete ahoro no kero tige kunyua dawa ugakua kimbia kiu kingi ndirikana muthuri mawa urukire athita kanitha mama akerwa hoerwo na akirwa tige kunyua dawa riu ni ahona na akiagitigana na dawa andu akaciana ciake ciatoka kugati ni mayara akarire muno ni mutungatiri muhunjia ucio akwira baba atie kunyua dawa na agitiga na no campaign yo itambagio muno ni atumia akireo akiona kanitha icio nyingi andu aria ungirona 80% ikoragwo ri atumia arupende ora tamatigite guthie kanitha riu tonde kesira la ndikara gole mohoini kaikara na remote gathi TV ne iziori tonde ikene ciakegeire akanitha-ini cio ciageire ma TV kanitha-ini ma TV ukona uria kwathie na mbere na niona munjo mwe ekundu live TV ona kabathome kwangaga kama gitwitaga ng'ombe we ni ng'ombe kelimo giki ujui kutongoza ujui kukatigwa ocio moru ocio ndo komanda amahujagiria ri ni ndi ndakora agithoma kirekano ndire ndakora te njuga bora wakiregeria ati ama hata wakati Musa sijui alifanya ama wakati Joshua sijui agau ni ndi ndaigua akiuga ari kia komaru mako ya ngita kasoke agatunga rwimbo hau na akaroina na ni mamukiragia agakwire ugono wa tigane kwa ndakwira atiriri tai ni kwimenyerera muno tondu muringi wa ciama ri ni Kristo na ona riu no iraringo tondu andu no marathi makiona maundu here ni there no ici open ri ati ati uthie ati wirwo ati mamu anyu ni murwaru ena BP na ki ati ngo mutware kanitha-ini na ne koerwo na tware kiria na gitware dhabihu yake atware haria mbere na hoerwo erwo atie kunyua dawa ri mumenye riu ni
nä gå kå ra gå kå ra reke athiä na mbere na ndawa iria hetwo nä ndagätarä å rä a å må thimä te nä ahoerwo na pasta matige kwä raga andå å guo matige gå kunyua ndawa iria må ndå athimä two nä ndagätarä utige kunyua atä Ngai nä akå honia atä roho wa mwä ra atä må rimå å cio nä wathira atä etä kie tu thä na wake nä kwaga gwä tä kia mwarä kanie na pasta å cio gacoka må kora randi mawe na mbarå cigä rä akå rie ndå kanyue ndawa aranyua taithi kä rä a må tegire atä nä kä må rategera Ngai nä getha igongona rä mamu agä arutire rä a gatå rå me nä getha one må kora handå kona-inä rwa ingandeni kana kå rä a banta ekona-inä aranyua jini na maä mahiå na ndimå na maä mahiå na ndimå nakwä rie ndå kanyue ndawa å gua tu